kasami. Ngiring piar sayang. Sane ngamulihang Jayanti kaping 3 inggih punika nomor undi 3 Gusti Ayu Cit. Selanjutnya nih sana boleh Jayanti kalih nomor undi kalih ni Kadek Nadia Dwi Saputri. Sane boleh Jayanti Siki inggih punika nomor undi Siki Ikade Ivan Tresnajaya. Titiang Nunas Majaring Penyuluh Bahasa Bali Desa Belaga mangda nyuk serayang hadiah ring para pemenang. Kaping kalih inggih punika Wimbekara Mekendang Tunggal Jayanti 3 nomor undi 5 Iputu Aditya Mahesa. Jayanti kalih nomor undi kalih I Gusti Ngurah Made Sastra Wiguna. Jayanti Siki nomor undi 6 Iwayan Aris Jumbawa.
Majang ring bendesa desa adat Belega, mangda ke Arab jagi pacang nyuk serahayang hadiah ring para Jayanti. Majang ring bendesa desa adat Selat, mangda ke Arab jagi pacang nyuk serahayang hadiah ring para Jayanti. Nggih, majeng ring ratu bendesa desa adat Selat mangda mewali malih kegenasan sampun kecoma wisan. Lanturang titiang ring Wimbekara Mesatwa Bali. Sane polih Jayanti 3 inggih punika nomor undi 1 Ninyoman Nopi Andarini. Lanturang titiang sane polih Jayanti kalih inggih punika nomor undi 3 Anak Agung Raka Santintia Devi. Sane polih Jayanti Sigi. Nomor undi 4 Nilo Sutari. Titiang unas majeng ring bandesa desa adat pas dalam mangda nyuk serayang hadiah ring para Jayanti.
Inggih sedurung lantur jagi pacang katuran para waras saking silih sinunggil angga panureksa Wimbekara Gending Bali. Majaring angga panureksa indik galalan genah durusan. Oke, Om Swastiastu nggih. Kabar pertama niki yang ngucapin selamat niki ya buat para peserta nggih yang sanes sampun eh, ber berkompetisi nggih dalam acara Lomba Gending Lagu Pop Bali niki ya. Kabar pertama yang ingin mengucapkan niki majang ling pengurus sang sami nggih